Najviše volim ove naše prijateljske, što se kaže, drugarske trke, među kojima je Ečka, recimo Apatin. Prvog i 2. avgusta održano je prvenstvo Srbije za seniore, u kojem su se takmičili najbolji seniori u Srbiji. Između ostalog, gost u Kraljevu nam je bio i Aleksandar Stajić, koji se takmičio u disciplini 5000 metara. Stajiću, došao si ovde u Kraljevo na prvenstvo Srbije za seniore. Možeš li mi analizirati prethodni deo sezone? Pa, dosta sezona može se reći da je bila relativno uspješna. Krenula je još nekad u februaru mjesecu sa par nekih trka lokalnog karaktera. Bilo je tu neki polmaratona i 10 km i 5 km kroz Vojvodine, prvenstvo Vojvodine na stazi, evo sad prvenstvo Srbije na stazi. Tako da mogu reći da sam zadovoljan tada učinjenim i sve ostale obaveze koje svakodnevno imamo, posao i sve ostalo. Tako da, ok, za sada teče svojim tokom. Za Aleksandra Stajića sam čuo sasvim slučajno. Pre 5 godina uradio sam jednu priču o Aleksi Kovačeviću, nevisinskom atletičaru, bacaču kugle, koji je učestvovao na olimpijskim igrama 1936 u Berlinu i koji je posle Drugog svjetskog rata bio jedini prijatelj Jesse Owensa. Aleksa Kovačević je deda Aleksandra Stajića i preko nekih rođaka put me je doveo do Aleksandra Stajića, koji je i trčao naše trke u Kraljevu, a evo sada imam priliku da razgovaram sa njim. Imaš li neku trku koja ti se posebno svidjela, ulična trka možda, pošto znam da trčiš ulične trke, da pohvališ možda organizaciju? Pa ima to uglavnom, najviše volim ove naše prijateljske, što se kaže, drugarske trke, među kojima je Ečka, recimo Apatin. To su onako najdraže trke jer su uglavnom to naši ljudi, mi zajedno učestvujemo u organizaciji, to bi ono kao izdvoji neke omiljene trke, između ostalog i Beogradski maraton je naša najveća trka, tako da ima uglavnom u Srbiji ima baš dosta i lijepih trka. Deo si Čega Running Team, možeš li mi nešto ukratko reći o Čega Running Teamu? Pa to je škola trčanja koju vodi Marijana Čegar Lukić, naša maratonka, već dugi niz godina. Od ove godine smo kao registrovani u Prijateljskom savezu kao trkački tim, tako da možemo da učestvujemo i na državnim i pokrajinskim prvenstvima. Riječ je o grupi ljudi koji trče iz ljubavi, koji vole trčanje, koji uživaju prije svega u trčanju i kojima je to hobi. Dobro, koji su ti planovi za nekom narednom periodu? Da li ćeš trčati neke trke ili ćeš se posvetiti atletskoj stazi? Pa, atletskoj stazi teško jer nema mnogo baš trka i ovo čisto učestvujemo najviše prvenstveno zbog kluba, jer još uvijek nisam na to nekom nivou da pretendujem da postavlja. A što se tiče nekih trka u budućnosti, svakako da će tu biti neki državna prvenstva na 10 km na polumaratonu i još neki par oko lokalnih trka u septembru i oktobru i novembru mjesecu u dogovoru sa trenerom, naravno, što vidimo da je najbolje da izvršimo. Koje patike koristiš za trčanje? Hoka Carbon X i Hoka Match X2. One su, to su posljednje patike koje koristim i jako se zadovoljim. Da li tokom treninga koristiš, da li slušaš muziku? Ne. Dobro, vidim da imaš sat. Čemu se radi, koja je marka? Garmin Forerunner 165, koristim ga već par mjeseci i jako sam zadovoljan.